Infomedia yafetu kusensonga. Sente zajja mu kutunda embuzi zo zagenda mu Saudi. Ziyagenda mu Saudi lakini sio zagenda mu Saudi. Zaziri nyingi. Tanga zaziba milioni 26. Kubanga ko ne sente zina mazi azitwara rand milioni emwe n'emitwalo 2. Nayo yazitwara. Yadangale yamalayo teyakusasula ku sente zo mubanje zembe. Taruna nini se 10 kugambe nukuva agenda na mugamba ko mwana yaragenda kuumuruka yasema ili side rizira. Nimugamba maze kusopingira umwana singa yaramaze kusindika sente. Maze kusindikira maze kusopingira umwana singa mfuna iza kurya kusomero. Nobo buzo umwana ashobora kucigwe yagamba ye yazara yamara abana yabaye ko mu kika cyawe. Katinze echo kumusase ekikuru. Ekikunyagala ebintu byanje. Ando batabirina. Akaye yabitunda amanyi yabitunda. Kuba sawa tutwa ngante embuzi zo azirina. Embuzi already yazitunda no kimuta yazitunda. And the sente yazirya. Agende uruzira. Abana betaga school fees. Abana betaga okulya ebintu byo byatundirwa. Kubanga yaragamaga naguru abana isimanye ngoyi. Lakini aleo Christmas yabasinti mtwa 10 inya bitano. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. Zomwezi naku zomwezi 5 gwe 11 bera 23 nakomawo ngavudde Saudi. Kubanga papula ebitulaga ebiva mu migration biraga ngo yakomwe naku zomwezi 5 bera 23 nadamu nafume naku zomwezi 2 naddayo era papa yatoka ngo Dubai. Bwana mukusoko kugenda Saudi mwakiteesako nasi kimanyi yagenda ngaye. Agenda ngaye. Ira sente zajja mu kutunda embuzi zo zagenda mu Saudi. Ziyagenda mu Saudi lakini sio zagenda mu Saudi. Zaziri nyingi. Zaziri nyingi. Ipapula bibe. Tanga zaziba milioni 26. Kubanga ko ne sente zina mazi azitwara rand milioni emwe n'emitwalo 2. Nayo yazitwara. Male magana yebanga cyo mucyaro oyo. Made kuva biri mu musanvu mwezi go kubanga wa first born ari mu senior 4. Singa covid singa katari mu senior 6. Katawe nakuzo mwezi 15 guno mwezi go 5. Aweze myaka 17. First born wafe. Omulala asomera wali katali mu senior 1. Singa covid naye katali ngo mu senior 3. Wokubiri nawe singa covid wankate ari mu senior ari mu nanko P4. Omutasi yemwe yalika ko atana no kweze n'umwaka mu kitundu kata agenzo P1.
mukyala omwalinamu obuzibu bwonna sasina buzibu naye ne voice note ezinyina kubanga yali agamba omwana naye siyombye naye naye sikimanyi kubanga omuntu oba oyomba naye oba yamaka akaki akakunkunu naye sikiyombye naye twogera bulungi lakini agenda kuwulira aliko omuvuka nalina business entinda nenankulabye niwano makindi kati covid zonna yazisanyako yatera okumuvuga mu gintinda nangamba mulinyanko oba minne emirembe nagamba gwe ne madamu muri buhoro kitegeeza emirembe namugamba nga tune nga mulinze agenda kuleta ajje no kuleta ne sente nangamba yankubide esimu ogende makindi olabe ebintu byo nimvuga wanga jabi lockdown nimvuga ku ventinda kutuka wansawo motoka nesika kwange nasina sente lakini nakubya mukwano gwange nasina ntwale tano ningura amafuta okutuka okana sanga wena agaddewo abakozi bona bagobye kati nankaita kwe weeks ndoweza ngemu muganda we nankubira amwita Dolin kati nali Saudi nangamba monika tagenda kukoma wao aino omusajja amusugudde bamwita Murwana Saidi nagamba ali awo batensa wamu ogenda bwe namugwa ne baga omusajja gura mchala we baga agende bwe yes nagamba bebe bapanga bwe kimuchona kwa CBF media tugusa ensonga nkubuza ko muzukuru wa Kabajja katusubire nti no li bulungi ensonga nga zino zapeninga mulamu bw'abantu nadamu families ziri happy sikuze ne beso nabajja basanyawo obufumbo bwamwe ne nabakyala nyinyi omukyala asobola okukyuka mukaseera konna ko otasuubira mukulu ono gwe tuli naye ayinamu obuzibu ne mukyala we kyaba malidde ddala emyaka nga wa gavumenti omwana gwe balina first born akulidde nno ddala ali myaka 17 which means aba akuze naye mukyala we bafunamu obuzibu n'akwata embuzi zonna n'azitunda kutunda embuzi ezo mukyala yekyanga agenda ke Saudi kumona agenda ke Dubai omusajja bimusobedde ebintu bino bitambuddeko naye tafuna bwenkanya okusala okudukira ku SBF media tugusa ensonga alabe oba wano anafunawo ku magezi oba obwenkanya Ziwa and Sons batuteekamu akasente bali ku Mukwana Arcade basuubuza n'okutunda akamu ebintu bya beddings omwana bannafe abakeke private trucking company bagamba nti gwe wenna nga oli eyo olina obuzibu bakubbye beebuzaabuza oyinza okuba nga bakubyeko essimu so bakubyeko emmotoka bagala kukubbako makaago wagula ettaka naye bakuguza bali mu kwebuzabuza amasimu bazijjako bajja batrackinga oyinza okuba nga oli mu bufumbo oba nga olina boyfriend wo oba girlfriend wo tomwesiga akubuzaabuza weekengera bamukwase bajja mu trackinga bamusange lubona nga batwala radio Simba mu ntebe ya Ero so kwegamba babayise bakeke private tracking company simu zawe ziri ku screen okwo ensonga zino zetulese zamaka tujja kubeera nga zikwata mpola mpola gwatanafumbiro batanaba okwasafunemu ekyokuyiga naye bintu bikyuka tusaba Mukama abeere nga atereeza ensonga zino taata oli oti eyo ndi bulungi bulungi okakasa ndi bulungi teno nakola ki ensonga zino zitandika zitya ensonga nalina business ntinda I mean omukazi twayisanga n'amasoba zana nalinako antu wange yalinako business yamuleta ng'omukozi nange nali mbeerawo nali mpangisawo waliwo omanyisane omukikwajo wekigenda omukikwajo n'amasoba nalingenda kuteekako business ya lodge kati bamulese okukola n'amasoba I mean zana wabeta mamaidi wawaka wamudduka yali agenda kukola ku lodge kitana ku lodge nanze nali mbeerawo nange mpangisa enyumba sina okusenguka sina okutandika kukola kukomanya numwekwanamu kubanga nze namulekayo nze niza nintanga kukola business yange nandi akawungezi najja nagamba bamugobye ero ku mulimo nyumba tena kiki bagobedde kinanga mabangobye ku rugo ninkubiro oyo wanga yali bawa antu wange nimukubira bamwita Yoram Yamuba nimukubira
nangamba oyo muwala takutawanya tino muntu yakoze eki owamugobye kugamba nange nali nyagala abakozi tena nkoze business nimugamba kubanga nalina okujja wange kati omugenzi bamuyita Nasani Byaruhanga nimugamba mbeere wamu mukole ki mukole wamu batanka kukola wamu awo so yakaita kunooza ngo weeks nga 2 naja customer yeri karena opposite nesani wo bakusani chamka yaruka na yetegura ningamba tekayo customer oyo namutekayo kati kumacha customer na complain bamuje mitwala 2 mwena nesumu Kakwanga nanta umanyi muntu wotana okubeera nawo obudo buwanvu notana okwetegereza. Aha. Yeah. Oyo yali musomesa abantu nga masomesa entebe. Nagenda ku police namasuba wansi. Nagula ku musango ndo bankubira. Ningenda naye. Bagamba asaswe sente zo musajja. Nzikwate mitwala 2 mwena ninkola ki? Musasura. Bagambe esumu bagenda kugitwala alete rusitu bakole ki? Tracking. Omusajja teyakomawo. Akine kinsiba ngo nesumu kubanga yayita ko ngo mwezi gumu. Aliko ngane ibangawo. Nagamba omuwala amutunze esumu second hand ningama esumu za second hand ziba nebizibu. Nagamba jimutunziza. Ntujja ntutambula. Kati kama kuza first born wafe lakini sente nimva ye namasuba ninza wano makindi kumbaraka nkugambi niteka ko business kati kawatu ina first born wafe yatana no kwavula cyari umwana muto nimbala sente milioni emwe mutwala 2 twazibara wamu tuzinga mu kitambala no mu kitabo tuziteeka omubaga kati bainga sawa ngabiri zecho mutuma nugamba checking ati sinali ngenda kuzibankinga lakini sazi bankinga mutuma nugamba checking mu ngenda kuchecking nsanga bimitwaraga mutochi nana tikoze eki ngata ziriwe ni mubuza umbantu abantu aba noyo mwana tana gatana okutambula omuntu mubichi atambula anyonya sente nazigwawo naja ku mitochi nana asigaze mitwaro meka no asigaze mitwaro 3 naye gana nkuba yetonya mwali mu nyumba mweka aba nakana ako ka first born cafe tewali wonna iba bali bayingira ko mu nyumba yammwe yaruko mpangisa side ndara lakini wali wagade teno omuntu asaba kulote sente muzirikiwe teno nubo azifuna zona kola ki azitwala kati nasituro umwana inko yale tonya ekiro ogamba ngono omusajja yagenze owaliwo ariko basajja babiri nimbuza kato umwana kubuza sente umwana no kumukubisa enkuba kicho mwana azza musango ki ngo mukubisize enkuba nanga nyempuro busungu nimkwata umwana nimumujako makuja kuninga monika nkoye mbera yo akasenta kunkwata okatwara akasenta kunkwata okatwara umwana ni nagenda niswa namasuba wansi baweta kubata kumacha ninkera ningenda wafe mitoma ati nakubira mama we yariko kujja wange naye yafu mugenzi mu musabe nakubira mama we mama yasola tambula nandi ode nanchari namasuba polisi nenkube katwe nimbagamba nze ndi mitoma anyagala nsangewa ansange mitoma katutuka waka nimba nyimiza mu embera kwanga nze nakula badabazade bange mbayina lakini nakula ngenfuzi mbanga embera yo iwakulamu n'omwana wo ogenda kumukuza bwotyo nyora anko nimugamba anko already still nakugamba da ngamba uyo mukazi stategereka batutuza naye gana lakini bamugamba wado yeganye sente gokoze eki gozine tino muntu abanyonya sente afunye umugisa nazifuna nazire nakura ku mitocha nasigala mitwala 3 mbali ngaba mbulira ndawoza lingo muntu akoze eki bamugamba olaba uyo mwana yakula ali munaku ekifo cyo kumuzimba ori mukola ki tane ori kwezima wino omwana nalinga akoze eki alinga ategedde nayo tonda ntukoma wano 2013 bali mwezi gwe 12 tagenda account yange pride bona Vincent yakini asoka ku yawe sente na eno ikute cha microfinance na ngenda gura motoka ngenda kusanga nisanga bula ko milioni mu kitundu
kwa account nga yavaako account yange kubanga yamanye pin number ATM kadi yalagimanyi kati yalimu n'omukazi wala akabo omuyikute bagamba tunyonye mutwalo kumba nyonyo wakola ki awatwala sente kati nalina okojja wange bamwita Nicola Saino Mugisa n'agamba sitigeza omuntu kutese sente zange teno gamba nyonye sente zizikubudde mu ngalo ugamba nyonye sente onyonyo wazo twakitegeza tubiri ki ziziri safe nimba mu ningolo ki ninzigura mu Pride awo katwe amagura mu Pride nitaka kusavinga bange bizo nasina bizibu nebisebe sente zichadu ko zina value na just na ninja kwezi kolesa waka ezasigara ku macha ni saving lakini muziteka ku macha aziye akawungezi muziteka akawungezi akiya ku macha nakola ki nazijayo twagenda Christmas eyo bela birume ebiri tugenda mu kyalo naye lakini achera nakera kubanga yarwawo tumulinze narwawo nze simanyi kumbe yakagenda account aje ko ki aje ko sente yaja ntuvuga tugenda mu kyalo kati nani nkava mu kyalo nayina landlord wange nankubya nangambo mwami asa navudo mu kyalo lakini motoka yange yayinoneseko singa kasente nompa yakatundu ninkolesa motoka yange nimugamba ajango kimesente zo kubanga nomwezi guru kumpukola ki kugwawo kati nagamba akusabye kati tomo amande akusabye kitundu bati tomo kitundu ningamba kyona ki obo yerinzo mwezi guru kumpugwawo tena sente zewe ziri baki sizumuwa zinu zikavalinga ki ziri nalemerawo ningamba jango sajja naja rwo mukaga tukatwensanga batano ground tutama tugenda kabaragara ku Pride natuka counter mbagamba ateka ko kigaro nteka ko kigaro banga moyino ko mitwareje esatu nimbagamba na karusiti nkaina akuna banking mvo mu cyaro miliyoni 1.8 nimawa kumande nateka ko miliyoni 1.8 rusiti yino mbagamba tujamba obuzubu genda ku branch yiwagura ndozo buzubu ki Purieri nintambura nintuka katwe nimbagamba mbacheki mu computer mbagamba sente ngozi se ATM card nimbagamba ATM card omwaji mpa sijikolesanga ko wera unagiteka weri mbagamba gendo lete ATM card yo ninzija ngenda okumbaraka nja ATM card ninjitwara mbagamba komo umande nalino ko nani mbya ne cousin brother wakoja wange bamwita muchungu Simon lakini munagenda ninga Simon uyo mukazi muteka kweli so George kwanga bagambe sente bade bakolesa ki bazi se ATM card tugenda nagenda kumumva ku Pride wanga natuka mu Pride naye ninye karakasa mbagamba sente zange bikimu ino kuzimpa juka nabantu bakuwagira unatuka yumbanda go mu computer magambo uyo mumanyi sayo bya kintu cyona natamba ninkola kikubanga nashwara nari nyekarakasi zansasa maziza banka nintambula ninkola ki kade banka yakugirayo obujulizi yajayo sente zo ATM nanka computer we najude fanani bwebiti ayikwesa ku ATM card cyunyira sikolesanga ATM card amcharawo magambo yo mumanyi magamba mumanyi kintu kinabadda mu magamba mumanyi ninziza nintuka kumbaka nasanga recipe kinya nasanga recipe kinya amaze kusiba ebintu abaya aduka owavira mu banka ogenda okudde waka nga boda nyazi parking izo parking azirese inasango yo muvuka umulenzi muganda wange Simon arwana nabo ayine jambi arwana nabo bagenda bakunga aba boda kumbaraka muno bajja kati aba boda batuka nange we natukira bo kumbaraka nimbagambo yo mukazi yanzije sente ku ATM card yanzije miliyoni 9 mutoche na 3 nagambo uyo musajja ampayiriza yagala kunzitanza sina okukwata sente ze ampayiza ne ATM card esijimanyi ne pin yotinjimanyi kataba boda kugamba aba kumbalaka bali bamanyi bagamba banabo bagamba obosanga ekintu aliko ensonga ngazi tumuze yingiza gwe mutuvumisa otamba nokola ki nogenda nimugamba onayingira naye togenda kuyinga nagamba muntase biki nimugamba onayinga ninga togenda kuyingira nayingira mu motoka ningalawo togenda ku Pride bamulaga bamugambo yo mumanyi nagamba yiye yani yenzi atumane nja wa banka nayo mejuka ku Pride nga opposite aliko police ayimira bwati nayo tom police bwati amba kwasa bamuleta katwe bamugadra katwe ninkubira mama we taina tata we
ninkubira mama we ninkubira uncle we nibajja na ko jajja wange tutula meeting kubanga jajja wange mara we ya graduation one tutula meeting ni mjayo ni mjo mkomera ningamba mama we ni uncle we nimanga mwana wa mawuno kine chimo banja katondo wampa obulamu agenda kumpa sente ndala nkoleki nanga jajja wange naleme onagamba gwaki tobakolesa ndagaano nimanga kirabo kabi kusanga kolesa nazara woki endagaano kirabo kabi nagamba ezo sente nga nyingi ogenda kuziyu ogenda kuzifuna nze katonda tiyantola na sente kikulu yampa obulamu nampa n'amagezi nampa n'emikono genda kukola kati mama we story nafuna ku muganda wo wasenga we yagamba yarasinika mama we nakola ki nazimba mu kyalo lakini mama we yayewunzi awo nagamba ovumisa mukodo mu wange simanyi yaloweza sente ngenzirya biki lakini nze ku mutuma nkoze eki nagamba botayagala totuswaza botayagala kufumba jango tuule waka nagamba sagala kuleka abana banye ngapusi manga matulo kuleki ufumbe yaita ko mwezi gumu no mwezi gwakutana okuwera naja ku emitwalo ebiza 15 akono mufumana mara bafunga mingo asomera okushona wa nabanga mutute bamuteka mu kipa yamazi emitwalo 10 nimbuza aliko kipa emitwalo 15 yamazi nadukira ku police katwe yadukira ku police katwe nibankuzira ninga makanso kenge neje umwana kushomero nzije impitewo ngenda kutoka kusomero umwana yasomera wali bageta godes flower ansa unga ansi yakalendao ne school fees namuga matwale yo yakola ki yaziriya ngenda ku police nimba nyonyora mbatuza yamu mchara mukuru wa mayinja abiri mu office y'ebyamaka nagamba Steve faye cyaro wantwana wo kujikuruzinga state yagamba kutwala mu koti sabe nagamba olikwe mandwe kutuma sente tena wone faye cyaro wantwana kujikuruzinga cyaro wano rude bagamba kutwala mu koti hati Steve je muno basente mamugamba tutwagalo tubulire ano owa omuntu owakuja ku sente mutwalo 15 obububi tawuli pa yamaza mutwalo 15 tugende tumukwate yagana katubi yagana oyo ofisa namugamba furuma office yange nagamba nduru buto simanyo rubuto katinze nkole ki agenza bamugamba katoyagala kulabirize ki pagamba gumanyi yagala kulabirize ki ejo mugenda kubirabire abako ekyakwayo yamanyi tayi sente waziba account nesti nacho charuba ninkubira uncle we twatu meeting nimunyonya buli kimwe kyakiruko nagamba mwesonyiwe ogenda kwezimba di mwesonyiwe yakaita ko ndoweze wiki kubanga nasina kugula ko account into kuteka ko ki sente ko account ndoweze njere bambubulira ndoweze yayeddamu naduka na milioni 1.8 nadikro wasenga we ninkubira anko nangamba nze toda mukunkubira nakugamba mwesonyiwe nze nitanko kola ninga magenze n'abana oda kufidiza abana kubanga nimatainda capacity so kuwerera abana nagamba abana barukura katonda yamanyi balija ningenda nze nani mbyange ngenda kukomawo nuko no muganda wange Simon ni koma akawungezi ninga Simon wafumbye nagamba Monica wali ninga mutene kiche cyamurese yaduka ne sente ngenda kusanga ine senga umukazi mukuru mukade sanga zenaye twamukali cyaba nyankore kasta nazara wo nadi seza unakuletoro umukazi tosoba kumugoba roza nanu mbuganda ukosiwe ekiri natukana umukazi ni mu cyaro uyo mukade senga we ni mugambo uyo muntu worese akamara kuba milioni mwenda ni mutoke ndamu 3 nakati yabye milioni 1.8 nagamba nze simanyi mbere mutukula ni mugamba goto ina simu tukubya bo mu cyaro nagamba simanyi umukazi nateka amazu nafukamya nakaba nagamba moniko n'umukushwaza nakaba nagamba nze nazara balenzi bonka kati muganda wange yazara umuwala ninye sima nimanye mfunye ki umuwala ntibitulamu nagamba mumpeze second chance buno obuto bwebade bunkola bwete nimugamba omwezi gumu wakuze nangamba mumpeze second chance nimuleka twatwine kwe kibina kya family nze nani ndumuwanika kugamba ni sente zone yaziba kubanga zena mukwata driver zatwala naza nandi mpiji yaje naku nandi mu cyari mituma bari babente zange zitana ogwawo
twatu wamu mukyalo nagamba kange ne Kampala ndaba abaana nimugamba genda ayise ku ninkubira ninkubira simu eteriwo aliko omuvuka yali mukozi mbamweta n'atweta nimugamba ninkubira simu yana atweta ningamba Monica rwa nagamba Monica agenze Kasubi ayise kwena 18 ngena kula nkubira nimugambe amazi ge bwayise gakutwara nagamba ndi mpiji tena mpiji oluku mpiji kiki ndi mpiji mukomera omuntu bakuje Kampala bakutwara empiji nagamba aliko omusajja yakolesa line ye omusumu yange nimugambe simu order yaleta ko obuzuvu still zemu ninkubira lawyer bamweta Owen Mulanja advocate nansaba sente nja yaga milioni 4 jiko ino kumutya amafuta mu motoka gene mpiji aliko mulaba bamwita balebe Yohana nimukubira na gende mpiji kwange agenda emirundi ena nankubira nangamba batukukanya baga milioni 2 nimbuza balebe nimbuza musango kyogugwaga milioni 2 nanga musango ariko gwana gomora aine group ye boss wabwe batawana ba boda batwale pichi zabwe nimugamba ngo ngisente nyengi tusaba kuguza ndo mukoti nagamba nze amageza gunkuwa izo sente ntini woyi na capacity sawa kuzisasura zisasure kubango mukoti omugo musango kurwa kote enkuru tena ogenda kusosa sente ezisingawo tena toli swango ogenda kufuna beyiro na yali Friday wanga mande bali bagamba mutoro mukoti ninde mitoma nasanga ka wisi kanwa abantu babiri Isaka KIU ninte ni saso entebe zona nasanga group ebula abantu basatu ninji sasura nyagala nkwatubudde nza ne sente ni sasura nyaga ya OCCID ni yali mukyala munyankole ni mwega ya twino rubye rugama empiso jumanyi nimugambe empisi wamwe ewe kulya eriye kolaki nimugambe goro mukama wange teno ino kunyamba mwega mukazi na nkwatugisa nanja ko milioni 15 n'emitwalo 8 nzisasura ntuvayo ati nimugamba Monica wabachi naye gana nagamba asimanyi oyo muwala yangambe twina sente natukatufulumyemo nimugamba oyo muwala mujjawo akuwaize mujjawo akuwaiza mukozi wo mwina fitina ki omuntu kuza kuwayiriza goyine groups gwe manager gwe mukama web groups boss web groups ebita abantu ngwana ninkola ki ni mujjayo kati kisembyeyo bira abiru mugumu wari umwezi go 11 nakuzo mwezi 3 wanagenda kuri amawe atunzize embuzi zona wanga polisi yazikaya yabara muneba milioni 2 embuzi zayirudawa ubona makindi natu tugendawo wezireze mweza yakoma kwembuzi emu nabana bayo kati ni singati zimeze tuna accident no kuzita nembe maze kuzibamaze kuzisembwa wali zingali mu mbuzi ezisuko mwasatu wange mwezi zange zara babiri basatu kati wali ozirunira makindi nina kati zimwe nga naye nga wabera mwembera naye wabera azitunda ati chava kuchozitunda chava kuzitunda sichimanyi abichava kuzitunda chichi lakini history nafunako kila mu covid yaze nabana we bali basawo kumpro bujulizi yaza natanga kunyomwenge natamira tulintinda ngasa mwenda naza bavubuka ziko tadu mu lockdown akuya ine chichi ne ebisumu bine binge chi radio bibi china achireka ni sakati naza bavubuka bagamba bawuza iboba baluza bani ngamba zine saa zino saa 8 tuli mu lockdown abantu bakisa kutambula bacho mala kwemirembe natamira nakulwe bitakorwa naye yambula biki nagamba naye nali nyisa ko muzimu simanyi gwajajawo lakini omuzimu ogumanyi oluzungu omuzimu gwo mukade gwogolo oluzungu gwogolo olunyarwanda gwogolo olunyankole gwogolo oluganda nabana batyo kumutya oyo first born wa fenato yatwa kutandena wona lingo omushota enshwero jumanyi wo mwa kujikuba yali kula bugati nako nayikola ngenshwera bwe musiba nagamba encha tugenda kuboza tugenda ku polisi tugenda kuboza ondumya ningamba abana ningamba ayiko bwati nakula bwati nangamba ofunye omukazi omulala nze tucho muzi kulanga tucho amwagara kagenda afe kagenda yeshule agenda gwere mugamba nze na oyamala kuva ku mwenge ni mutuza ni mugamba bano bana bo gwe babuzi
alona kuno na rumu una seru wano alona kuna rumu bali omukazi azina ayingira wano alona kuna rumu omutasulanga ko wano ninga lukwe seconds nemwe yintaberanga ko wano nagamba ebesimumanyi munsonyi webe simumanyi yaruko omukozi ndoza yamu akubanga koko antu wanga kula balinga bana ba street kid wali ku police headquarter awo bana bakunganya obwana kati yagule amatoke gen 12 mu covid nangamba naguza amatoke gen 12 tukalya ku kyemsana kyonka nimugamba wanaruko muvuka mu mwita benja kwate 15 nogule toke ramba ningamba mwe ngaba babiri musawa kwate toke lwo mutwala abantu ngaba 3 ndo mali weeks namba nagamba obwaja obwagaleta ongambe kati buyagaleta nimukubira nimugamba kati mwaka tu mutwalo ogulete kulinene tosawana ku store nagamba lunjireko nindi mujako ninteko motoka ye motoka yagamba ngo navuga motoka nintwala ki amatoka akawungezi nindi mutwala nokutwala no try nakuta ko gate ningamba nyagala kosi nakwatu mutwalo nagumpa na askari mbasto etoke niche nivuga motoka ninkola ki nindiza waka aliwo omukyala yali mutoya ine duka kati oli omulenzi yali mweru kati oli omukyala yali mutole we yali anze tuli ku motoka naloza ngo oli muganda wange kati yali ta sente nazo oyo muwala namugamba zaki zemere kati oyo mwana byaja ninga ngamba anampa de sente zemere ngaze tawe mutanguli yemere ninza ni benja nimbuza benja oyo muwala yakwa sente zo oyo mukyala we duka nagamba neda ninga sente zo bakoze ki bazire so nakwata 12 nakola ki noyo muwala akola ki amulaba ninzija moneka nimutuza nimugamba wolowoza oyinoka okusakusa tugende mu kamera bakulage motoka yange yatambule etya ekitoke naruha constance ningasarwa constance omumanyi antu wange wenyine nayefura unsonyi webe mbade simumanyi bichi kumbe yakantu kamuno ki lakini embuzi yatanze kuzuguza kuzitunda yazitunda da kwange yasoka goba bana waka kubukedera kwa kazana bakita ebisere byo bakita papasi ani icha kaba yindi kati nicho twali tange kine kito ya chita lwini nguchagala nyo okulya omuneke sente zemere zo gule abana emere nagula kana kagata kati nabaka slice kamu abana nabafumbira obuji college tena bange tubabyagala dena katunora bakuva agenda emere njijo mu cyaro nubo bafumbira akawunga bakaliya kusomya nubo kwa bafumbe kwange nanimba gula akawunga nubo kwa bafumbe bakashura tininga mesente zigula akawunga ngula kika emere njenta njijo mu cyaro abana nabagoba wakafu bona mbakola kinasigala bwogo lakini muganda ogamba story agama yara agenda samwenda gwecho nakumasawa kunnemu yaranywa mirungi anywenjaga natamya mbasuka nokustura eyo muganda odolini abubuza abana baso nabo bubuza abana we bali bakunyonywa bwe tumukubanga abana bakuru bakunywa bwe chumu fetu muganda yabo ine muganda babwa yagama buruna ko yagura kilo nyaze embizi buruna muganda we ine yabo tugamba sabanga nabi yatunde mbuzi muganda we ine yaba tugamba naga membuze buzimu ya baja kupichimbazi twala zimu yabanga mabali yabo nebu nefayo police ya state Anthony yagamba babukwate batone mukote nezi satu babukwatanga ko Pasibifa media tugusa ensonga atuchongera maso Ziwa and Sons betuteka mwaka sente wamune banafa bakeke private trucking company. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Embuzi zino
we yazitunda n'alagawa nagenda Saudi sazi na iruda sazunu obo omukubira esimu yakugamba nga mu Uganda ali mu Uganda yakugamba lakini empapulezi batulaga eziva ku migration gamba nguyafuluma ena kuzomweza esimu ye kweli yitamu esimu ye okusoka yayitamu lakini kato omukwasa ku WhatsApp wanga twasako ku trackinga ntwebuuza kubanga asincho yalasincho n'abaana airtime abakema bulungu bambule ekitende kwa buli kimu kyona tugeza ku trackinga nimba amagezi mbagamba olusi bagamba lakini takubiranga ko muntu akwe simu yatwa musimu ye etali mu mazina ge yeta Salani tugamba ka tracking ye twagenda kusanga tusanga yo baba gisalinga wa meriyo omusajja wa Soloti baba gisalinga wamu nimbagamba twandike migration etwage passport yerwa leo twandika migration netulaga yaje nakuzo yafume nakuzo mweza 5 3 omwezi gwe 11 bera 21 nakumo mu Uganda enakuzo mwezi 5 bera 23 nafume nakuzo mwezi 12 nakuzo mwezi 2 ogwe 12 bera 23 so okuva yatunda embuzi tadanga mu mulaba sedanga bukumulaba wayasunda bati nagenda lakini kati nekintisiza nakuzirezi wedo maze kufuna ko muntu yankubide esimu nangamba entambulayo nindyayo kolaki anyonya abantu bokuta ngayala anyonya abantu bokuta Monica inshallah yes kurwaje ngalwaje akutta kubanga kimanyi nange simanyi kubanga nobo akamana nogenda yala sindika senteze wade yadi mu senteze nazirya nyino buli situ gona sente nazi mu account eteza oyagenda era ndamune mukwatagana yeski uyagenda alaja ko press genda kumukwata banga twatuka no kurokasi abarokasi benyine bebampa passport eno na nsimanyi passport ye abarokasi bebampa passport eno kati ndoza mbamugamba kolaki katawo nagamba omanyi obutamanyi obukolera mu ensobi lakini ensebe ogigiramu katinyize embuzi onange nakolaki ngenda kusasula yakeza ndi embuzi yazitunda yes nagamba embuzi onange nakolaki ngenda kuzisasula nimbuuza okola sentimeka nagamba akola milioni 2 kitundu nimuga nobo okola milioni 2 kitundu tosa kusasula embuzi zona kati nenyo embuzi zino yazitunda omulundi gumu batundanga kemwemu yes katisemanyi gwembuzi zino yazitunda gwalitudda nandi ntinda tuli mu lockdown zuka abana yasoka kweja kwa abana yazuna mu lockdown yatunda embuzi ngammeka zona zisuka 8 twanga zibalwa milioni 26 n'empapula zizo iyo reports ya police so esawa zino mukumunonya bagezako kumutulakinga nga mutanga mukwatanga mubbi mutulakinga kumanya kituufu kyali kubanga file audit file sanction wade was tanto nagamba mukwate agenda mukota woze kumusango yakola kubanga muzorede mufuna obuzibu era nga bwa sente famire yo ne kugamba omuveeko famire ye ne gamba omuveeko guno omulemerako siwe kyali family tena family anko yagamba muveeko lakini singa unamunaza natutuza tuza tukanyiza lakini kati olaba abana betaga school fees abana betaga okulya nange nkadiye kubanga emyaka namwe 3 yakusaga so kati olaba ndikole kubanga ebisere byo unamugambira byo nabagamba kubanga omwana umtwe first born wafe yali munasari nanso ordinary nanso bakwezimba ordinary badi ntaso kwezimba so kati abana betaga omwana asembayo atwale mitwala 2 ate ngama kati wali mukumunonya singa bamukwata bamusiba kati nze ekyo kumusasa ekikulu ekikunyagala ebintu byange ate batabirina akaye yabitunda amanyi yabitunda kuba sawa tutsa ngante embuzi zo azirina embuzi rode yazitunda no kimita yazitunda and sente yazirya agende uruzira omwode bamusibe yes kubanga nobubuza ku police
namugamba musoko mulindaze usoba kupanga alinka yayagwa nani mugamba soke usoba kujja ntukola ki ntutula nagamba nze kyayagala bulamu kwange nze nali mayi kuchimaya ngitakyayagala bulamu bwange asoba kujja be milioni 5 abemeka nagamba sente zo zizo kangide netano ko bulamu bwange ki lakini yatanga kubanga nesimu njina ne voice note zimena sinti na sharinga ku police asinikira umwana akana kazeti kategera tukashoma ogenda kumbura buli kimwe cyone kiri yawo umwana mwala roga ne mama we bingi kati wayakoma woko ngavude Saudi meeting ko wamulabako nabana tubamulabako just ife batubulira banaiba bamulaba bandikuroka ku papa zawo agenda kurokasi nyatoro ko mwala bamwita Jovia ate neiba naza natugamba nalabye Monica nagamba tuyatuse wanu tugamba afe nabo kumulaba kati ono mwana first born nazi msinika message nagamba mama wako mu Uganda uri namugamba sinaba nimugamba ngatena inakulabye kupapazi uri namugamba wetu babo kati nawe umwana utanze kukuba mwe bituli to cyankirizamu ogandi mukugenderia kusindikiranga sente yansindikira sente atuseri yansindikira sente zo mwaka gumene myezi ena bamusende ngameka yansindikira kubanga yafune mitwalo 9 yansindikira myezi 2 nize bankinga yakini yarabera kusumu no ogambe yakusindika za mwaka mu nemyezi ena tiyada mukusindika sente zo za kusindikira naziteka ku account ye account za selenga za mwaka mulamba mwaka gumune myezi ena niziteka yakini yarabera kusumu esayona nimugamba oloza ngenda kulya sente zo nagamba sichecho abera kusimula sindikira message umala kuziteka ko nimugamba sente zo zirabye nanga makubira na kupapa ka receipt nikakwa ninkamusindikira yari muko yabanga le malayo teyakusasura kuko ku sente zo mubanjeze taro na nini se 10 kugambe nikuva agenda na mugamba ko mwana yaragenda kuumuruka yasema ili side ilizira nimugamba maze kusopingira umwana singa yaramaze kusindika sente mara kusindikira maze kusopingira umwana singa mfune za kurya kusomero nuko buzo umwana ashobora kucigwe yagamba ye yazara yamara abana yabaye ko mu kika cyawe bose wa kika cyawe nagamba basomesa musomese nze nazara namara abana bari ko mu kika cyawe ni mugamba kimu wade wabare ko mu kika cyawe watunde ibintu byawe singa twatunde ibintu byawe singa tinde kikola ki kati nububuza abana we bari bana bakuru bakunyonyora ndi nubu yajja kiyati kubanga yaragama ganagura abana isimanye ngoye akina leo Christmas yabasinti mtwa 10 inya 5 yasindikira abana anyway betu biudide wotukide okujja ku SB4 media tuguse ensonga ngo yagala abatulabe ejo nabatuuliza bakuyambe batya ntambude ninkowa migration ntambude Interpol ntambude chibuye ntambude nabantu bagamba bakwatigwa twarwo mukuti bana boko bakwatwa abana betaga school fees abana betaga okulya ebintu byatunjibwa n'isanye na sireti wanga namaze no reportinga police ni difference njina wano so kadoyaga omulabi yali yakuyamba ati nyagalo buyambe wabalabi kubanga nze uzo yamba abantu n'abantu Murumunta amanyi Monica wali wamunonya wena bifananye byawo bifananye mbina adai Monica Monica ali myaka ngemeka ene myaka kubanga nagenda kumfuna agamba ine myaka 19 so kitegeza emyaka ewa kubali myaka 19 kutuka kata ine myaka 37 kireza wali omusinga obukulu ddala naye musinga obukulu mukumufuna naira mukumufuna yakulagirawo nti takwagala yandagirawo lakini yarabaze byemfuna kulage bifananye byo tulabe Monica yo wafanana so ugolimu ali anonyezebwa kubanga ne state Anthony yafulumbe nkoko bilabye ne katichali nanka isya yiniri teachali reference ni yino kubanga ne report stage na chisho emitwalo mukaga mu 12 iyo nanka so ne Interpol ye director wa Interpol ya wandi kanagamba mfefete wona wali tena government emanyi kubanga
ne government emanyi kubanga yekola ki yebatwala bweru yebawa license so yeah fananya ku screen mchalo ibambi anonyezebwa bawe yamubba namuza ku zero so bamunonya onawona womulabyeko sobola ku tukontaktinga netuberanga tumufuna so kati some number yo nikeso omuntu ali yamulabyeko number yange 0776 82 86 39 tujidem 0776 82 86 39 Airtel 39 39 yasembayo Airtel 077 I mean Airtel 0752 44 89 52 okay numbers ziri ku screen zo jokuba kugwe nawe namulabyeko kyalo oyo simu za mukuru oyo naye tusaba mutwene kumageza agenjawula akola atya kubono mama w'abaana be bintu byabba byabwe kati tusaba kumageza agenjawulo akikola atya amusonyiwe amusibe bakazi banje baziza abasajja ku zero ode yanza ku zero kazi no mufuna siyo size nanta ina size eno ni musajja munene bale bampita kibuto no gozi nakati walaba no wanga mansimanyi nagwamu nava ku zero by the way ngoze chungenda kuchikuga ndo mu kamera nganze nayingira ndo mwana muto amagende mwana muto myaka 16 awarachi nayingira amagende mwana muto myaka 16 ni saving obsent bwange bisebe twatufune mitwalo 14 muni subsatu n'urwatano ni saving obsent bwange kumanga nani manyimbe yari nazarwa muni akuliramu zosera banga kurugwe rw'umuzade wange saba ngurugwe rwa tata wange inze mbade ni study kutuka buntusi dena yuna mulaba nagamba taina tata oninzi ko onimanya ngudu yomwana wakulira muki asimusobola kwezima kubanga naye amanye naku niki kumpi nafuna agite nsumba byuma kati nezi sawa nabana tona kugenda kusomero ano wasini yafo nemba niteka teka kugenda uki kati wono ulango akunyonya abantu bagala kuntemula bandi kwango olu media olu mahurire bameka bali Kampala abali Luzira abayina sente bali muko bali musango gwa hayiro bali mada bali medeyo je bali kajubi je bali so mugaga muvundu nabo musaba bagama ina yasumenya academic nobo musaba academic takujikwana abaluzira lakini nechi chuno umuntu narwana kumusango yari yakoze ne sente bo osisedi yamba mumuta abantu muri ya sente sine shimanyi nindwana ni mujayo lakini osisedi yangamba nangamba customer kaza yingo mu group ebita abantu nawe akuta nasoma kazi anyway zimpoza chimwe cy'abana chocho SB Media tugusensonga mu kumagezo mukuru nakikoza atya ababulamba tutambuliramu naye era bagaba kanafata kawina ngombe bakulabulana bakulaba atya naye love ulum bano love y'omuntu wongo mwagala amba tu disappointing zamuzikuru kwaka wajja ku SB Media tugusa ensonga Ziwa and Sons tuchatambula na batuteka mwaka sente bali kumukwana arcade basubuza kutunda kamwaka ebintu bya beddings bona banafa bakeke private tracking company nabo simiza ziri ku screen yokugwa yaka no trackinga omuntu wo tebibbe bintu ya mataka byonna abasaba keke bakubire kuko tojja kuberanga ate wajjusa banafa ba sente butto nalongo sente butto ganti gwe nabana ngo oli mu diaspora oli mu Canada oli mu America oli mu UK oli nebizibu bikwitiriddako bapulaze ganyi fumba bukaluba byokwatako bifa mukubeko ku simu ezo ziri ku screen wa sente butto ina solution yo zamuziko kwakajja ku SB Media tugusa ensonga bere bulungi mweraba basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772
45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. For media.